Sharp bafowethu angithi niyalwazi udaba bangabe nazo udaba niyazi ukuthi Injeza TV back at it again bafowethu with KDM podcast njengasemhleni angihambi ngiwane mina but before we get to i-podcast bafowethu cela ukuthi nikhumbule ukuthi nivakashele i-channel yethu lapha yana ku-YouTube then all you have to do ukuthi uviewe you like then you subscribe bafowethu share ne-comment lapha yana ngoba sihlezi siphethe lezi ndaba bathi uvutho ndaba bafowethu njengoba nazi lapha futhi kusekhaya la wonke umuntu wamukelekile. I'm your boy KDM and I am your host bafowethu kwi-KDM podcast and we like to welcome our new partnership bafowethu members on board iMutheu eyabahulu. You're gonna know soon ukuthi kasona ngikhuluma ngani bafowethu. Without any waste of time bafowethu njengoba nibona la ukuthi angihambi ngiwani bafowethu ngihleli nensizwa ngihleli nejongosi silibiza kanjalo ngesizulu. Mfowethu ngicela ukukunikeza imic nje ungitshelele ama viewers ukuthi sihleli nobani owakuphi. Sibonge bafethu lona bafethu usiyabonga usikabopha abanye bambiza usiyalenza kusho abanye bathi usiyaroka yo kusho ukuthi mina bafethu ngikhulele ebhozi bafethu Castle near from eJozi yabona sinokuhlabela amadlozi yabona ngathi ngiqwala lapha enyokeni NYC sibali Nyokeni City sibali Castle lamakasi yabona kusho ukuthi bafethu mina bafethu ngusiya ukukhula hlala extension 28 nabo sisibami nobhuti wami kushuthi sisakhula singana bazali yabona but nginalo ukuthi minginabafowethu abanothando kanje ngifila ngathi umama usesekhona yabona kusho ukuthi manje uthando lukhona yabona ngisahamba ngasemanye ngisazama ukuhamba emanyathelweni kama-oleli ukuthi manje noma ngenza amaphutha ngumuntu yabona but singabantu asikho perfect yabona akekho ukuthi mina ngajaja omunye kodwa ngisho ukuthi nami ngiyafisa ukuya phambili ngibone nabanye baya phambili empilweni bafethu yabona siphushane upgradeane yabona sibonisane hayi ukuthi sishayane yabona ngokuba manje bafethu la emhlabeni siphila kayohana yabona sure Bafowethu angithi niyamuza bafethu usikabopha chesa yase NYC enyokeni city bafethu siyambona bafethu siya la ukuthi no une energy yabo i-energy yakhe yokuthi asinikeze one of the best episode bafethu njengasemhleni siya so mfethu njengoba usuthe nje fafa wena mngani nami ne into engizoyibuza nje kuqala nje masiqala usiya yathola abazali mabekushiya like bakushiye ungakanani yathola because like namanje masibona ukuthi no usakhula mfethu uyathola umuntu okhulayo mfethu and like uya adjust like ngobusho so like ngicela mfethu like ungichazele ukuthi kasona like ukhule like kanjani yathola via iskela nokuphusha kwezinye ezezinto kanje sure mfethu kahle empilweni ngikhule ngisathe primary ngashiya ubaba kushuthi wadujula yabona and then mase ngikhula maybe sengisebenza 2011 umama meseka yabona unfortunately umntana sekhaya yena wafile esikoleni phazamiseke siswami okhosa ukuthi ngizama ukuthi push siswami yabo ngokuzama ukwezisikolo ingaphazamiseka yabona ngenxa yezinto ezisithintayo yabona besides yabona mongathi umuntu ukhula esimeni sokuthi ukhuliswa i-single parents usanokubona man ubaba man mangadlala irole egrand lento yasilimaza yabona siyilutsha yabona so ezinye izinto kumele sizibuke sisithi yabona mesingathi siyabhekisisa kahle amaphutha enza abazali bethu kushuthi ngamele manje sizama ukwalungisa yabona mina yabona olilama yaqwala swaliyo umazethe swaliyo yabona kushuthi yandlevukazi yangikhulisa bafethi noma afeli ngiyaphoxakala nasesikoleni zange samjabulise ngoba nginakhona ngaphazamisa uthisha yabo khona umeme wangiphayizisa ngifunda ngifunda grade 10 ngithatha ama subject wami amasha ukuthi vele ngifuna ukuyenzani yabona sengizitshelile ukuthi ngifuna ukuba i-scientist yabona le manje ngifuna u-physics yabona ngicweme ugesi vele cause ukuthi manje lapho eclassini besibabhaya wakhoza ukuthi manje umem afike azositshela ukuthi hey siyabaphazamisa and then sicela ukuthi singene emaklasini
and then sizama ukuthi si participate yabo ngoba siphazamisa amanye amaklasi yabo washo ukuthi abanye bathu divide wathi nina nani silandeleni sizonifaka kwamanye amaklasi in the meantime sizonlanda futhi sizobuyela futhi eklasini le-physics yabo akwenzakali sesifaka kwamanye amaklasi ama-subjects esingawayenzi yabo angahambelani nathi yabo asesiyabona sesifila inferior yabo and ngilena ukusho ukuthi manje naye besekasemisa that power yangithola but yabona ngisho bengishithi nasendlini bazonginceda vele but yabona leyona ngifika ngiyenzela ngendlela but by the way impilo yaphambili ngiyageleza right now ngiyaqhubeka ngiyageleza bo program yabona lo ngihamba nawo ngiyageleza ungipho kusho wena mfethu uyangakha esavusana singabafethu ngithola ukuxhasana yabo kahle so ithi mangizokuphazamisa kancane sisaqhubeka mnganami ne futhi lana kunodaba olithintile ene uthe mawulithinta kwaba udaba oluthi ithi uzoqhubeka ngendaba but ngicela ukubuza kulo daba olukathisha nesikole mnganami ukuthi iphupho lakho bekuwukuthi ufuna ukuyenza i-physics because uyayazi into ogudi kuyo you know but you ended up ukuthi bakufake kwenye indawo where like you never belong in other ways ukuthi like okay mina mangisho ukuthi wena kuwe kune physics ufuna ukushaya physics so mina mangikuthatha ngikufaka kwi history it's like ngithi so mfethu you mean ukuthi amaphupho wakho of being a scientist of doing a physical science aphazamiswa nje ubu reckless obothisha because like there is being reckless kahle uyayithola yeah so like into like engizokubuza yona you mean ukuthi lapho like kuleyo nto loma yenzeka akekho omunye umuntu owanaka na ukuthi kasona no sithathe abafundi aba wrong sabafaka endaweni wrong bangayilungisa leyo ndaba because i sensitive kakhulu lento mfethu ngoba lapha nakusho ukuthi ngenxa ukuthi yena une power yabona njengomuntu omdala ngithola futhi wasicindezela wasebenzisa that power yokuthini yazini plus ngathi ngabe kanomona ngabasendlini ukuthi nawo bafunde indaweni yodwa ngikhatha kudala manje ukufaka mina kuleyo nkinga leyo wangimoshela and sonke laba ngathi yowasikhetha so azange sikhona ukuthi sicede isikole sonke ngiyabheka abanye sebazi babhema namanyawupe yangithola abanye kubhlungu abanye bashonile yangithola it hurts yangithola Department of Education itulo eziphezulu you know izinto ezikanje asikwazi ukuthi singayishaya indiva senzeni ngoba siyamuza ukuthi usiya manje uyasho ukuthi abanye abantu ababekhona abashintshwa nabo ngalelo langa kulelo class bekhishwa kwi subject abebazi ukuthi izobaphilisa even after imfundo zabo abanye abasekho abanye bayinikela kuma drugs abasiqedanga isikole ngokuthi babafaka endaweni wrong wena kuwe kuthini kuwe mawuhleli lapho wena lo ekhaya because lento iobvious ukuthi bakhona abantu abahlala phezu kwamaphupho wabanye abantu kunganakekanga and omunye umuntu mayenza lento uyenza ngokunganaki uyayithola leyo nto so thina lana kwi Kidam podcast into esiyenzayo yithi esiyi voice yabantu abanganikwa ithuba lokuthi kasona beyikhalele ene ngalento isensitive kakhulu bafowethu angazi ukuthi singenza njani but into ekumele ukuthi iphakanyelwe leyo ukuthi ingasayenzeki because if ike yenzeka before namanje senzeka bafowethu yabona ukuthi khona abantwana abacindezelekayo mfethu ngithola sho ukuthi silutsha bafethu ishi khona abantwana abacindezeleka abasaba ukuthi manje mangathi yakhuluma endlini bazothini yabona and manje thina besingazi ukuthi labantu laba abathandani kanti thina behlale sibabona bebangabangani sesisakhula yabona but mebafunda bona lapha ema-UNISA kushuthi babanama beef wabo wacindezela thina umoshela thina yabona career osolo thisha lona khona umuntu beka personal ngathi it was personal lento bakayenza yes seriously ngoba nasendlini naye bachayisana naye like yangithola and manje bangabothisha nawo ngithola and ngisho ukuthi naye the way you want to was wena mthetho wena wasala yabona you now fire yabona mo Floyd yabona mothi ababhekisisa labantu ngiphuma nabo Floyd sugcine sekabheminya ubushonile manje angazi kwenzakaleni ngaye umthako yabona
wahlala phase 3 and understand ngisho ukuthi yabona kusho ukuthi usilimazile emqondweni yabona mina ngicine sengenza i-commerce yabona ngazama ngithola ngathi ngisifika grade 11 ngoba nzima ish kwagcina ngoba uthi accent interested kuyo yabona ngicine skip ama classes skip ama classes yabo understand ngicine sengenza lamaphutha ngithi ngiyaclean up esikoleni phaphuka amafastera wathi yabona sinyabaleke ngiyazifihla ngithola ebengistoti indawo la esikoleni yabona ngithola marafeli life bafethu yabo ukugeleza kuyafuneka bafethu and ngithanda nokushaya ama beatbox bangibiza usiya lenzi ngoba ngithanda ama beatbox bafethu yabo ayi beatbox ngiyayishaya you know bafethu yabona ngakushela beatbox abashayele bayini yo iso yebele bus solo hebele bus maniga bus yebele solo hebele Show of it. bafethu chesa mnganami bafethu niyayizwa lento ephuma la italente eliningi njengoba ngihlele ngisho liningi just ilifuna yona le ndawo le nje njenge Kidem podcast bafethu ukuthi siliveze silreveal nonja yami hayi ublind indoda ublind so nja yami mase siqhubeka mfethu mase siqhubeka yini into ebikusustain throughout i-heartbreak eyokuthi ulahlekelwe ezinye ezezinto mhlawumbe khona nezinye ebesingakafiki kuzo like sengikhulumela like ngokuthi like yabona uma bekushintsha eklasini obvious waphuka inhliziyo but eziphi izinto ebezikusustain ziqinisa ukuthi you know what I can still do it uma ulady mfethu wangifundisa ukuthi ukhuleka yabona unamandla yabona ukuthi noma nami ngenza amaphutha umuntu yabona menze sona yepha mele siphinde sibuye nganene uNkulunkulu usithanda sonke yabona ukuthi ngiphinde ngime nami ngiyiwani ayikho lento ukuthiwa indoda ayikhala indoda iyakhala office uyakuyiwani beside nanovalo umnyango kancane ambiza ujaya yabona umtshele yabona ayifeel yangithola imfethu impilo ukuthi sizenzele bafethu yabona nokuba nefaith ukuthi ngifuna uba yini yabona ya nokuba nabantu ube around nabantu abaphilayo uyabona ungahambi nabantu ababhedayo hayi abantu abazokusebenzisa for izinto ezingekho right you understand should basebenzise kushuthi manje bakusabotage impilo yakho and then ungakhona ukuthi uhlanganise okwakho yabona ya iba uwe san cho orala njani Kidem ngithola siswele vele siyibhekelelane enhle kumuntu abe nokuthi athole i-inner peace ngaphakathi yabona ya ithemba ungathole nje inner peace uzoba grand ngoba namfili nami ngiyazama ukuthi ngimeditate sithunyana yangizwa shayeza uma mstemi yayi yakhe wonga straight boy seven athi sibuza amanzi bafethu hayi Chesa bafethu namhlanje ngathi sihleli ne jack of all trades bafethu ngathi sihleli ne jack of all trades bafethu le athi i-beatbox asinini iya meditator kuningi esizokufunda kulomjita namhlanje so siya mfethu i-energy yakho iyangishaya mnganami yathola so masizongena kuyo before nje ami esivala le side le story like uyabonakala like ilokhunjana lonke isentence olikhulumayo uma ulady like which shows ukuthi ufundela ukukhulu kuma ulady uyathola like which shows ukuthi like you were so close kumama uyayithola so yeah nje yami so into engizoyibuza I know ukuthi this is kind of sensitive uyathola but one thing I'm going to ask ukuthi ukulahlekelwa uye like kukulimaze kangakanani uyathola because like it shows ukuthi ukuba khona kwakhe yikho kade kuqinisa ukuthi usustain ezinye ezozinto so ukulahlekelwa uye like ukukhawathela like kangakanani
Mfethu ngiyabonga ukuthi ungibuza umbuzo ofana nalona yabona kona kungilimazile kakhulu yabona ngoba manje mucabanga ukuthi mebakutshela 5 minutes after baqeda ukuchazela ukuthi sekakushiyile uvezana ukhumbule shuthi zonke izinto bekazenza ngathi ngangena lapha eminyango ngathi ngiyangithola ebese ulahlekelwa umngane usho ukuthi ulahlekile ngithola lahlekelwa shuthi manje lento yalimata kakhulu mengabe like asikhulumi yabona ebantwini abantu kungcono ukukhuluma ngibona ngathi kungcono yabo ngoba iyasilimaza nabantwana ngaphandle lento lena kakhulu yabo isilusha man thina singabantu abamnyama futhi ngathi singaphakama simeni siphambili silandelelana abantwana abahlangabezana nezimo ezifana nalezi yabona ukuthi igcina sesimangela ukuthi sigcine sesilandelela ama-substance izinto ezifana nalezi yabo ngoba sigcina abanye abagcina balala emaphayiphini and asithanda ukubabona abazijova-jova lapha emakoneni uyangithola office is not good uyangithola these things sesiphenduka manje ama-experiment manje ngithola experimenta ngayo phambi kwabantwana abantwana babona ezinye izinto yabona ngapha yabona kulahlekana amanaliti laphayana abantwana endleleni abantwana bayadobha yabona ingozi lena ngithola my king so sifuna ukuthi singabantu simele siphakamisane umuntu umbona ngathi uyabhayiseka ungamhleki yabona uyakuya ukhulume naye bethu yini inkinga yabona ingane yami ingane yakho ngithola na umfethu umfethu ngithola wena uyimina mfethu ngithola kanjani uyimina ngithola sonke bafethu uya one ilapho mfethu so mfethu so wena yini into oziphilise ngayo from since ubona ukuthi okay now angisenabazali boyithu it's final angisenaba abazali sengumzali wami maybe nezihlobo zami yibo ke abazali bami and stuff yini into oziphilise ngayo up until like namhlanje osayiduduza ngayo mfethu yo mfethu mina ngitshela iqiniso ngizidlinela ikasi ngiyenza i-recycling and futhi ngiyakhona ukuhlanganisa inyuku yangithola ngilale yabo kunokuthi ngiyoganga ngijumpa ama-fence yabona akusinto grand bafethu yangithola sho ukuthi ukuzwisa umuntu omnyama into ubuhlungu umthathele into ayithandayo and uyabona ukuthi uyigugu kuye yangithola sho ukuthi manje yangi-understanda ngithanda ukuthi ngihlanganisele ngijabulise umuntu I'm bringing it back to the community you see my brother so abanye abantu banokuthi siya esigebengu lo ngigezila yabona ngithanda ngabo ngeke bro umsebenze ngempahla vele ezifomali izinto uzovyaza umsebenzi uzonqola nje bro base bathini ayo sibhemi nyawo pusi enangibhemi ofisha ngibhemi ngithola ukuthi mina njengomuntu obhemi izoli nomuntu obhema idakamizwa kanje ngibona ngathi we are the vampires and the wolverines mara mina ngibona ngathi ngigorilla and the wolverine ngithola cause we're the King Kongs but these niggas are greater than King Kongs siyabonga kid yami ngiyabonga ukusichaza kakhulu bafethu yabona ngikuchazela iqiniso ubungibuza umbuzo omnandi mfethu ngizama uklina amajaridi ngisitholele lokho okuncane ngibe ngihlanganise nabachana baza yahlupha bamba yasendlini yabona ngiyaphesha lapha nalapho ihla impilo ngizwa nokuthi ngigange bafethu yangithola but ngikhinya abantu ukuthi umuntu uphila nawo nebasebenzisa ama-opportunists kunama-opportunists kunama-capitalist ngathi empilweni yabona manje laba ama-opportunist bezaba nyonyoba yabona and ama-capitalist laba bakuzama ukubonisa ukuthi eish baphamba ndoda sibani yangithola yeah mfowethu man yazi mfowethu ubukeka mfethu like njengomuntu like ofree mfethu yathola like ujabule mnganami which is the most important thing mfethu elifini yabona if you wanna conquer izinto ezibhaya smile yangithola like ufike mfethu ukukhalwa mfethu ufike wena ucreate leyo joy yathola yeah like behleka abantu mnganami ene wena yinto leyo oyenzayo uyathola wonke umuntu like vele makacabanga usiya
yeah man uyayibona lento le and like wonke umuntu like uyazi ukuthi yabona le out mayiza kanje izongishiya nesmile le out le noma kuthiwa ngifila kanjani uzongishiya nesmile so mfethu how do you do that like ukhona kanjani ukuthi like every day uyavuka wena yazi ukuthi you know what emphakathini mina ngicontribute nje ngelaughter mfethu uthando lukaNkulunkulu mfethu sho ukuthi yazi mawuvuka ekseni nje is a blessing nje yazi isibusiso nje yo kumnandi mfethu ukuthi uvuke mfethu uvuke yabona mina uvuke with a smile yabona joy comes in the morning yabona kumele uphume vele smile yabona ubone uwe smile uzobona izinto ziba mnandi yabona hayi uthi mawuvusha ama green ngathi uGarfield lekelela ngenzonda akusinte right bafethu abanye bagcine sebasha amathofinga seba yabona sebashampana iporo sebalandelela indlela yakho shama slide wala manje kwada kabuhlungu bafethu bafethu cela ningangibuza ukuthi ngimthatha phi lo mjida bafethu bafethu uthi izophela nje le podcast mfethu ongitshele wena mfethu bakuthatha phi mfethu because yabona angiyazi mfethu le planet le ophuma kuyo mfethu ukuthi like iplanet bani mngani nami yazi mfethu no matter kuthiwa ndoda mfethu like ngizama kangakanani ukuthi ngibe serious mfethu hayi mfethu kuyala like ngikubuza into sensitive ugcine futhi sengihleka mfethu but you know what kubeka wenza into yakho mfethu ayisibonge bafethu ayicela ukhile lo bafethu ayimame kabuhlungu kamnandi bafethu hayi bafethu nami ngazi bafethu kuyasenzakalela yabo kusanda ukuthi mengisukuma vele ngangibamba uzokuthida yabona sanokuzibuza kwenzakalani bafethu yabo ayisona ukuthi bathi bangidiagnose ntangathi banokuthola elinye ihlaya dabula amaphepha la engqondweni yami ngithola ngilahlela lesho manje ngiyathola ukuthi ngiyahlanyanyana wona sometimes yabona ngispikiri ntwana basop ngangibamba ntana ngisho ukuthi manje ngiyarinkinga cleva yo dangikhile mfethu man ngicela program yabo bafowethu manje ongitshela uke waba sesimeni esokuthi maybe uzithole mhlambe usesimeni esikuhlanganisa mhlambe nokuthi ugcine uba secaleni lokuthi mhlambe uyaboshwa ukwayigibela even maybe yabo lapho ngikhuluma iqiniso kusho ukuthi yabona into zama peer pressure ziyabheda yabona ya ukuthi ucontrol abanye abantu nogcine so uba uthatha nento zeyinombolo yabona akusinto right yafethu kusho ukuthi kumele bewuwe yabona sihambe ngekwesintu yangithola yebo ngike ngaboshwa ngaboshela for ukushaya ngiphakamisa isandla yabona but ngichazele iqiniso akusimnandi nje nalapha phakathi entweni yabona lapha kusuka ihlona nyoka lapha yana sho ukuthi mama bakuphathekile induni yenkukhu bakuphakela induni yenkukhu yangithola ngathi isifuthe ekudlula yangithola sorry to speak yangithola man yangibamba sho ukuthi manje bakushanga umdoko unganashukela yabona ngisho ukuthi mama eluzimela kugrand akuclever lapha kara uclever wala ngaphandle ilabo bahlanganisayo abangahlupha abanye abantu abazama ukuthi bayenze umhlaba around yabona ngiyabonga njengabo Kidem bafethu like sibonge lesi engathi uNkulunkulu angasigcinela nina siphela anipha amandla asipha amandla sonke futhi singama Africa sithandane bafethu sibuyelane sibe imbumbo ngoba Africa is black guys you know spirit manje siya mfethu awungitshele mfethu wena ngoba usangana kanje mfethu like umuntu mfethu ozofahla ka wena awusibeke mfethu kulelo langa lelo ukuthi le kokwenze njani mfethu
Kwakwenzakalani mfethu ngoba usangana kanje nje mfethu like ngathi sengiyakubona lapha yana umagistrate uya uyakujaja lapha yana umshaya ngejoke lapho mfethu hayi kupodium mfethu yathusa ipodium vele kuzomele vele uparticipate phela ukuhlanya lapha sibala ukuhlanya kuzoba khona lapha phakathi entweni vele mosomele uye khona yaba uyazilungisa CTV yabo vele uzilungisa ube right nokufocus yabona ngisala ngena kupodium lapha yana yabona kumele uparticipate ungalokhu ngiyangithola ufocus uze kuloze kuye mara kumele umehloko fast nje kuphela yabona semsamehlo nje kuphela and then participate focus to the target ngithola to the opponent ngithola my lord usuku ngithola phela ubheka umuntu onyakazayo nokhuluma nawo phela ngithola ngoba lapha yathusa lapha abanye abanye bazigagela ka Ngibathola ngakhona bayafeinta omunye afita so hard right banye bafreeze apinde manje wena wenzani Hala pasibangishibele nami ngafunda kwezabe yabona ngokuthi ukuthi vele nami ngizimele yabona ngabona kahle indaba zemnombolo hayi khiyavala mina la ngize ngiwadi la angibazi labantu ngeke yabona labantu la bayathusa la uyabona lihlo lakhe ngalalenga lo yabona nalo yabhamba lo hamba ngathi unenyawo zi3 lapha phakathi yabona abana babashaya bahamba ngathi ama-alien ama-wrong turn yabona basurvive ngisho ngolking ayabona don't be like that no not me I wanna go straight shit manje don't touch me ngibamba uzongithinta ngizanga ku ngabatshela ngathi mina ngishanga ngalento angihleka ngizanga ku awuthi mina ngivakashile yabo wena ubushiwa uthi mina ngivakashile yabo wena kusomela ulungise zakho uvuma amacala akho uma ngizanga kubuyela ngifunele inombolo yakho ngithona yakhinya ngisenguthi angathola iBhayibheli bangibiza uPastor Kalkop mntwana futhi bese ngicula wow ushumela vele Pastor Kalkop manje ushumayela uthini izwi lenkosi ukuthi uJesu upakile uJesu unama hips Oh my God! Awu Jesu uthando mfethu. Yeah. Pastor Kalkop mfethu. Just Pastor Kalkop. Okay mfethu kancane zoqhubeka. Bafethu please ne. Bafethu liyathini ngayijaji bafethu. Usiya bafethu izekasi comedian bafethu usomahlaya bafethu so izinto vele azikhulumayo bafethu sometimes ezinye ningasithathele ekhanda nize nifeel offended nithi siyakholwa lona uthi uJesu wathi no bafethu usiya is a comedian bafethu qhubeka bafethu injalo bafethu khile inhloko mfethu awusayidlalela awufethu ngithola mos chesa sidlala izindlu akisho woza engithola sayidlalela mfethu njenge big nasa ngithola so ngathathi serious ungabe offended yabona but wena thatha lokho kuhle ngokucaphune lokho kuhle ngokushoya yabona just mina ngihlaya vele ngithanda vele abanye bathi uKhistaka sani shabo dum akela uthi dum Yabukela uKhistaka wena bathi ndanga bathi nyahlanya vele mina ngibona ngathi ngihlanya kakhulu ukudlula uKhistaka futhi ngathi ngazengeza la sithathane vele sangathathana ngamgqoba just unamehla amakhulu yena bo mina ngimpumulo enkulu so mfethu usasitshela ngokuthi abanye bayakrempa lapha kwi-podium abanye bayazigakela abanye bayenzani abanye bayaquleka manje awusibeke ke mfethu detail to detail sekuthiwa nakho ke badayi wena yakhuphuka wena eplazini wena bokuspect ukhani yathola so manje bangabulapha yana mawulapha na kwikumbagumba lapha ya kwenzakalani like usibeke nje kulelo langa ukuthi endoda masisuka sathi kwathi mnganami because vele bayasho ukuthi hey abanye baba nebhadi bafika lapha bakufaka umangola lapha ya uyathola so manje like awusibeke like detail to detail mnganami
Akona bafethu sesiphila ku 21st century yabona kunamalungelo bafethu kunama rights lapha yana but mothanda izinto vele bazokushaya ngomangola shothi uzokushaya ngomangola mangabe uthanda izinto zabantu uthanda amazolo uthanda umbhemo uthanda ukudla uthanda indwangu yabanye abantwana ngimboleke azoboleka vela hayi futhi namele uyiboleke uyilethe in return angizwala shothi into ekakade times 2 yabona shothi kada kunzima bafethu ama coin wasipani kakhulu njengabo 50 cents cabanga ndineveli 50 cents yabona kuyehlela phansi zonke le mali yasipani ma 1 rand ne 1 rand ngathi you are 1 rand esipana yeah 1 rand esipana 50 cents no yeah ngiyaphezulu and then yeah guys I'm on silver ama 2 up no yeah ama 5 at least mobile 2 yaba yi1 I waste ayisebenzi yomele vele uyifihlele ilahlelele ngoba ugcina bakutshontshela bakhamela i5 up ngitsala no sasenza chain vele ngayo domi ngitsala or yabona la kada ku blind bafethu and yabona bokugibisa likumba yakhona ntana mebahamba ama pothole ntana ngisho ukuthi nale mtulo zakhona ntana yinsimbi kawo mebahamba kuma pothole ntana shala phela kwelinye ithambo ntana yabona ntana ngathi memeze ayabona baba yewo yabona phezulu egabheka ngibuya yamthola ikublind futhi mabafaka evenini yo ayinami lo mfethu ngidala vele siloko sihluphana namahayta yabona from Sahasa yabona ubombela for drinking in public I think this escape lapha yabona lapha e-office lapha e-police station wasibeka lapha yabona mongena ya sabona idudla sisho manje la ngathi gada ama security mongena e-police station basifaka lapho sho sa escape ada ndoda yabona shuthi nga experimenta kakhulu ukugibela imoto leza ama kahle yangithola ngenxa yotshwala yabona ngingakalikalizwa izoli ngakalikalizwa yangithola ngoba basithola nezolo ya utshwala zangaba benenkinga just izolo kakhulu manje basikhipha kusaso khona and then basithola notshwala drinking in public yabona bengakavunyelwa by that time yangithola ukushubile so manje yabona ngoze ngoba ilezi ukuthi manje singama assault khona la ntwana ngicine sengidonsa igate abafethu nami ngiyahlupha angibabuyisa abasendlini amarafeli bebayenza into right ekawona bezinguzanyada ilama crystal meth ntwana ntwana ozokuhlanyisa ngagoga igate ngaliroundisa kalikhulu elangakathi konke ngathi ngizondisa scrap ya ntwana ngeni imagine yashaya kharaf king wena le king yonke into 2 seconds 1 2 ngaba 1 2 shit manje yonke into super fast ayifikile crystal meth baba manje kwenza uzibone vele la sina la gate vele le job ukushaya crystal meth this thing is not good ukubonela amasunga khona ntanga shoot bayeza ngibamba lezo bokhata zangitrapa kawo yo thola ne gate ngithola sengidla imali abanga 52 rand igate 52 rand igate labo ma points andi 52 rand yo bayana ntwana shoot mayaqalisa abantwana sikhaya ngibophisa vele is the right nginakhona bebangikhuza bakhuphuka yeah bangikhuza lapha ngavesana ngabaxolela ngoba bebangi khuthazisa ngithola ukuthi abama sana ngachunda ide ngaze ngayibona nami amaphutha wami yabona yeah ngazibona amaphutha wami ngalungisa kahle so mfethu asibuze mfethu so wena yini into oyifundile emaphutheni wakho uyathola because like siyabona ukuthi okay njengoba ukhuluma ngayo iCrystal nani like into zakudala lezo so like yini into oyifundile emaphutheni wakho nakhona osho ukuthi yabona le phutha leli engalenza la ngifundisa 1 2 1 2 then ngathi no more yabona yabona phutha umntana umbuzo muhle lo yabona bafethu ubeka isandla komunye umuntu enye into sengiavoida kakhulu angithola ngoba ngifuna uzibonakala ngoba ngihlala ngiboshwe iassault angithola baya abantu ngiyaba avoid yabona noma sengizombona ngizomshaya
yabo yazibamba sure sure Yozukakela ipodium. hayi ngoba ngizifunda kupodium again yo bro hayi nawo bayakhinyeka bakubuza into ngoboshelini like assault na last time oboshele i-assault Javier ngiyangithola Phela manje abakuthana ngeminyaka 3. ngiyangithola Ngena ku-assault. angcono once vele ngizibambe ngizenza vela like mara ngiphila nabantu vele ngihlala ngizihlekela ngizibukusini nje ukuthi ngilisana naye lesimo lesokuthi ngingagwadi yabo ngingagwadela abantu abanganasona abangenzanga into wrong kimi angeke ngizogwadela umuntu ngokuthi ngiqale ukumbona nje yangithola like ngiyalenja le why ngagwadela isimo sami lesesingiphethe manje ukuthi mani kanti why mani ngilongime ndawonye yangithola ngisho kumele ngenze movement nyakazi nje ngesibungu yangithola ngijakathule Straight. very fast Mfethu man. So mfethu ungitshela ikhono lakho elokuthi uyakwazi uku-beatboxa lona. Walibona nini khona? Like uqale nini ukushaya i-beatbox because I know zwile earlier on ukuthi ama uyishaya impela uhamba nayo mfethu ngathi simamela i-beat labo Dr Dre noma something la. ya yabona lapho yobhuti umntana umbuzo omuhle neminyaka mfethu since sisemncane encouragewa umfowethu lo waku Police Academy lo shabo yabona lo ama-swings ayibangikhuthazisa umfethu yabona asho ama-sounds yabona njengebhamu mara sometimes ngibona ngathi amanga la ngathi edithiwe le but yabona kusho ukuthi there was this guy naye wala eMzansi wawina uGeorge I think it's George uGeorge wawina kuma-idols naye shaya beatbox futhi naye wangikhuthazisa vele ungithola vele ngilongishale we futhi wangikhuthazisa nami ngayishaya imambana yena ushaya zaphuza amanzi yabona ayayinyora yena so bengiphila nomfethu usanele sewashona naye behlale sishaya kuze bangibiza uYemen yabona igama lithi Yemen behlale ngishaya beatbox njalo sebancane kona to kona ngisizimele nje sidawetsawo yabo shabo I was waiting in the corner yabona you remember this yeah should manje besinekhona besinethemba lokuthi sizofinyelela intweni ezifana nalezi njengoba sikhona right now yabona ejudweni ezifresh kanje angithola ngibamba kanjani besingazazi ukuthi sizoba nama sizofinyelela lapho umfethu uzowangishiya yena yangithola naye aloku asayifana namashaya beatbox ukhatha umngani wami naye uphethwe ezinye njengami yangithola sonke sineyinkinga but ifeli ukuthi umuntu nomuntu ukuthi kumele azilungise yabona uyabona naye ngiyamdinga ukhatha kushuthi ngize maybe it's a reason ukuthi kumele ngizomlanda uyangithola siyamdinga uyasidinga lo muntu siyafisa ukuthi yaphinda buya yazi ukhatha mfethu uyangikhuthazisa nabi kwezinye indawo ngiyamsaba ukhatha this guy kushuthi manje ngiyawugroup yami vele this guy yabona ihlanga ngishaya beat but yena sho umbona makangena uthi hayi this guy man that guy it's like Lil Wayne straight ula South Africa bekala South Africa uLil Wayne nebesabhudunga uLil Wayne angisho ngathi uLil Wayne ula eMzansi jo enevela unjalo manje umfethu sokuthi manje ama substance yabona alimazana yabona sho yabona bafethu yabona inhlungu into engishoyo ukuthi yazi bafethu abantu abakanje nje izimo esiso ngathi thola nje uncedo masinyane sibuyeni abanye uyabona masibalele emaphayiphini la kumele afakwe like us manje yabona adinga izindlu labantu angithola mfethu sisabazali umhlungu abanye bafethu banasesenabo abazali mara babazisa umhlungu angithola yazi mara ibhlungu kanjani but umntana lento uthi uyabheka uthola ukuthi umuntu ntangophelele unayo into unabazali bonke ngapha nangapha baba nomama but angabahloniphi gawo futhi ngathi uyabakhafulela gawo uthi uyabheka labo bayabadinga ngasibani abatholi ngibaba cho Great mngana. So mfethu nayi camera lapha ya ikubhekile asazi ukuthi bayingaka abantu ababuka njengamanje lento le ozoyicela njengamanje. So njengoba usho ukuthi kasona amajita adinga usizo ukuthi abuye hlangane futhi kwenziwe lezi zinto lezi. Oluphi usizo ongalicela kumuntu obukile njengamanje?
Usizo ukuthi kube nama sports facilities vele emakasana. Sorry. Sports facilities, and then abantwana bakwazi ukuthi babe interested entweni ezingathi manje yabo netball, yabo basketball, yabona kushuthi manje softball, yabona abanye ba skate khona la, yakhona sure, yabo amapark abe grand, yangithola. Amapark ayekele kuba izinto ngathi manje, yangithola. Shuthi noma bangashaya izinto zokujika kube fiber glass or plastic eqinile engashi nokusha, ukuthi sijime ngazo. Nalapho isihleva, yangithola kulungisa amapark wethu abantwana bakwazi ukuthi bangalahleki, and then kubuye abantu kube ne security tight ama brothers aloka ebamba kanjalo ukuthi abhekele abo sister ngendlela eright, yangithola. Kushuthi singaphakamisa isandla kakhulu nakubo my sister abafethu, kushuthi uma ubuphethe inkinga hayi angakhona matshe kadanda ngasingakubekela wona into kusimple sawashisa ababomvu ntwana bese uyawashaya noma ungashaya kancane ntanga manje shaya my sister njalo yabona. Shukuthi singa before uzolwa naye kushuthi manje qala ngathi unga-shift out yami uzicabange ngathi unga-shift ungamphenduli nokumphendula uvaye, ngithole uma uphethe ikhasi phuza uvaye shaya umoya kancane, yabona, yangithola. Hayi ukuthi sibahlukumede bafethu nalomthandayo ujola naye nje enabo nkosi yami nakhona wangitshintsha impilo yami mfethu naye wangibophisa yabo. Kuye lo oqala ngibophisa for assault nje naye mfethu ngempama eyodwa ntanga wangibophisa wathi ngimshadile ngimshaye umuntu ntanga wazinwaya ngama-onion ntanga sisi ngempama yango-8 o'clock ojo ngaze kwaze kwashaya 1 o'clock emina lokane 5 ngithi ayilole bakalo wagcobisa ionyanyisi lona evix yabona iyashaya abafika vele bangibamba waza yabo la ngambhayizisa sibani nami ngambhayizisa sibani shuthi mangizwa ngaye athi ngiyolala ngibali ngithi and bangithole vele ngiyibhizi ngiyenza umnyanga ngikhanda umnyanga ngamaphalethi ngichacha vele ngingena ama-power tools ngaphandle ngicashile sibani yimi ngicashe yonke le ndawo yabona. Shuthi bengiyimbe kusebenza kahle yabona bengiyi-permanent mfethu. Kusho ukuthi yabona mntana lona mfethu wangibophisa and then wangithathela into zami waphinde wakhuluma amanga ngawina ngatola ngokuthi uthi ngimshayile futhi ngingamshaya ngisalokhu ngiboshiwe yabo. Kulapho-ke bathi yaye usiya yamsukela ngazi ngathi sitholelana usiyiloya vele yanginceda vele mfethu yatshintsha vele yonke statement yonke into ecala kabusha athi sure vuma ukuthi umshayile ngempama athi sure vele ngimshayile ngempama ngimshayile mara ezinye nabo spinning kick nabo boyka hayi azange ngimshaye yabo. Chance ukuthi yena yabo sekasebenzisa umuntu lapho yabona ngapho thola nerhata nalo lamshiya endleleni shuthi yabo. Tena khona ntanga bathi utholakale kamanyemba angene kangaka emasimbini ka ngiyakutshela ngisempumalanga mina bebambamba bathi ntanga uthi mina yimi ngimloyile ntanga mina ngakazi ngana kubaba uzibani baba umtshumentshu hayi cabanga ndingazangiyena kubaba umtshumentshu mina manje mayesethi uwe lo omshayile indaba bese kwenzakalani ngayo lo mntana lo? manje lo mntana lona kusho ukuthi bekamaplanini wakhe mina sho lo mntana bengazi nokuthi ubuye emshadweni mfethu. Indoda lo muntu lona lothi ubuye emshadweni indoda yakhe ngathi ibholile bathi uye yabona ubalekile Natali ubalekile Natali shuthi manje ufika kayi yena yangithola wayenza ngendlela shuthi manje yena bekafuna walekelela ngenzondo asitshela ukuthi uzongimoshela impilo yami uzongithathela shuthi imali zami abaleke yabona. Shuthi ngoba ngambamba ngani shuthi mina bese ngisebenza ama-overtime and ngapha ngimthengela vele ngamvulela ibhizinisi ukuthi aqale yabona. Yena imali ebhizinisi shuthi kade ayidla ngingayiboni ngabona ngingaboni ukuthi kwenzakalani ngemali, and then mina ngaze ngathatha
i-material eyi-one like ihempe eyi-one besithengisa 200 yabo izinto eziningi sihlangene yabona ama-sorted hygienic products siphethe uzona kusho ukuthi manje it's different yabo kusho ukuthi beku-250 and then manje ngathatha isete eyi-one ngayonikeza umagogo wami ngithi ngiyamupha yabona and mina bengihola ngeviki ukuthi ngiyi-replace ngize ngiyamtshela ukuthi angizoyi-replace ngigaye umagogo mina nakungiyesipanini umntana uyavaya yena uyakumagogo wami uyothusa umagogo wami liyamgwajisa yabona umkhiphisa inyuku esho shouthi acala ngabona lapho lo yahlanya lo waphinde wabuya futhi wathi ufuna ukuthi ngithenga ama-sofa show wabiza kanjani nje wathi installment sakhona shouthi kumele ngisibhadale 24 months or something ngithanda 2 years ngithwala ubunzima ngabona ukuthi ayilento ifanele abantu abapermanent mina not mina yabona kusho ukuthi besides like bengasi choice yami leyo yabona bengasi inhloso yami ukuthi ngifuna ukuthatha lento ngagoloza ayobona lapho ukuthi lesi slam lena kulapho ke wangigwadela nomntana la ngabona lapho ukuthi yahlanya mfethu yazi wangithathela into zami zonke amabhilongini zami ukuza withdraw icala lami sho ukuthi sasihlezi vele ecourt yabona ukuthi yena akade angasa-attend vele yabo sekabalekile udlana yabona lokuthi balekana lezi zinto zami vele nezabanye futhi yamosha lapha khona uyihuva yabona yaguba yabona hlanganisela igazi yabona ukuthi ufuna ukuvaya baby aphethe izinto ezigresh ukuthi nalahamba khona nale umoshile la uyamosha lama khona yasho lokho hambi yabutha ndoda yahlafu hayi lapho ngithusile nje bese ngicala ngibhekisa izimpilo phela lapha la joke ukuthi ngamkwatela ngaze ngamxolela ngisentweni vele yabona ukuthi kulapho ngapopha khona yabona intweni nje uNkulunkulu ukhona yabona ukhona ukhona yabona umusho ukuthi ngiyaxolisa and ngalomuntu nalesimo lesengiyisifakile esingifakela ngisixolela nalomuntu ongifakile ngiyamxolela ngimxolele ngeqiniso uzophuma ntaka uyophuma kamnandi noma umbona usaba ubusakasa ubona yabona uzumncedise nomncedise thunyana yangithola hayi ukuthi manje yangithola sibhekane so mfethu ngoba uthi kasona mangabe usentweni lo muntu lona wasala like you washaya ioperation teka inkwasho wathatha kwasana so angitshele mfethu like mawubuya entweni like ilife ibe njani uyele wabuyela kwaqhubeka wazama ukuthi wajustenyana or kube khona ezinye izinto ezelezalahleka vele nje unomphela kona inhlanhla leyo ukuthi vele besicashile yabona izinto zami eziningi zi-safe ngoba besendlini yabona but ezinye bese ngihlanganisile vele hayi nami ngezwa ubuhlungu yabona ngoba mfethu bese ngihlanganisile kakhulu yabo manje nesisipanini bengipermanent but wami yangithola kusho ukuthi bebangikhonzile nasesipanini ngiyabona energy enginayo sengile nginokuspana man sifuna lapho so ubuSpider-Man ayabo tsiri what wenza kanjani how did you do that that was fantastic man khala belu ngiyakutshela bro hayi labo futhi abongabi lanta mangena lula ngenkazo nje hayi asingithinta ngemlingeni sana noma ntanga nganayo ntanginyuko ntanga menyaya kuyemthola bhema la azimtshela ukuthi ngithengisela ugwayi cigarette yabona manganamali sibali impela street emehlweni yabo bathanda eye contact mbese sibali simla lecala ucinga la uthi wenza ngathi ulanda imali let me fetch the money ayabona uthi no can I have it ayakutshela take another one sure yabona mchazile yabo manje bonke nasekhona imali khona ke ngathi lithi sana
La ngithi ngilala khona serious vele nami sengigwinya amathe. Idibala yikho. And then I'm kidding, alapho kuyoba nini lapho kuyota ngokuphuma ifinyelele ebhamuza abongcwele imisipha lapho phelela amanye ancindezela le sorry Dagos mali yeah injalo le Alright mfethu. So mfethu yazi kunomuntu ofuna ukwazi lapha ya ukuthi okay umfowethu usesichazelile ukuthi uphusha like kanjani na kanjani. Maybe into esifuna ukuyazi ukuthi ngesimo esempilo manje ukuphi. Uyangithola? Ukangakanani nakhona cause yazi omunye umuntu obukela i-podcast kanje maybe omunye uyasho ukuthi damn le mjida lo ya uvele by favorite yami. Mhlambe ngifuna maybe ukufaka isandla ngemsiza nga something or maybe I wanna do something. Yeah, like into maybe ongasitshela ukuthi okay, maybe lifely yabona ukuphi, uyathola? Eyiphi into ogodi kuyo. Uyathola? If maybe mhlambe khona umuntu ofuna ukuqhasha maybe i-beatboxer or khona umuntu ofuna ama-comedian or khona umuntu ofuna umuntu ocleanayo igceke nani uyathola? Mongasihlalukisela nje kona lokho nje yami. ya kona abafethu mina ngihlaya abafethu ngiphinde ngibuye futhi ngibe i-MC bro wami angithola ngibe umzalwane sometimes ngibuye ngathi ngimulti nami ngathi nginokunyamalala na yakile adlala sibale hayi mina ngithanda kabi bafethu ukuhlayela amushayela ama-jokes yabona ngathi nga-actor futhi ngithanda kabi ngendlela into eziningi bafethu sibonisa ukuthi thina sithinta amabhathini amaningi yabo sishaya iminyango eminingi bafethu ukuthi kumele siyivule singavule wrong yabo sivule iminyango egrand shuthi yabona nami ngibonile ukuthi yabona ukukhula ukuthi ukwazi into wrong ne-right yabona I think you much short bafethu asenzeni kahle yeah. Alright mfethu. Awuthi sithela amanzi kancane. Emahleli nosiya kube ngathi ngalokho uphuza amanzi mfethu. Lo muntu ukuhlekisa i-episode yonke le. So ebafo. Tell me mfethu, asithi lapha yana mfethu nakho ke mfethu ngiyabukela. I'm like ngifuna ukumsiza le mjida lo ya. Ngiyathola. Ngifuna ukumsiza nanoma ngani mhlambe ayidingayo engakwazi ukumsiza ngayo. Uyathola? Kuze aqhubekele phambili uyathola. So wena individually wena wedwa yini into ongathanda ukuthi omunye umuntu obuka lapha ya akusize ngayo cause wena the reason why uzela ukuthi you are sharing your story uyafuna ukuthi kube khona umuntu obenefitayo kuwe. And futhi kungakuhle nawe mawungase ubenefite isikhathi masilokhu sihamba. Uyathola? mina bafethu ngifuna njengoba ngisasho ngifuna ukuba scientist bafethu uyabona ngifuna ukubuyela lab nami ngishayisa yabo maybe ngizoshayela ngizokwazi ukcreate with ama-drones maybe someone can invent something yabona out of nothing yangithola because thina lana eMzansi sisalela ngemuva ngento like ngokuzithemba kwethu yabona siloko sibuyele emuva sithatha umsila sofaka enduni yabona and of which is not good yabona shuthi self-esteem yethu silo siyayicindezela intwana ezincane sizibona ziyaphezulu and then bese siba nomona yabona sothuma abachana manje amabhiya yangithola ngenxa yokuthi wena uzinzile malume yabona kushuthi vukuzenzele majida nathi senzeni ukuthi abachana bethu babone okuhle esikwenzayo yabona babe ne-potential yangithola mfethu shukuthi mina into engikhala ngayo yabona ngikhala ngokuthi ngathi ngathola umuntu ongangixhasa mfethu mina ngumuntu othanda vele nokujiva impintshami ukujiva bro angazi ngenzakalani mengithakiwe sibasho ukuthi mangiyathelela isikhaba amabhodlela sisethe yo mina ngabuthenga utshwala bukhwale la etafuleni sibale ngibambe thunyana ntwana bengibuye ngisho mangijiva athi ngilungisaka le abantu bayangifuna lapho ubusi ngihamba lapha njona wow siwenzona nami sekhona umzimba vele sofikile yabona itsho ukuthi masikhaba amabhodlela so mnganami if ungathola ithuba lokuthi uphinde ubuyele futhi esigela ushaye into yakho uphushe iscience
ungalithatha ngezandla zombili lelo thuba or mhlambe maybe uyasho ukuthi kade ezandlula lezo inkhathi. ngalithatha ngizandla zombili mfethu ngoba iphupho lami leli engangifisa ukuthi umama alibone yabona ngokuthi azangiceda isikole kusho ukuthi ngingachubeka ngayenza amanye ama-courses short term courses yabona ngaba ne-certificate lapho kumele ngigraduate khona mama ngishiya bengithi ngifuna ukumenza proud yabona. Yeah, unfortunately baze bangikhapha nabasesikoleni yabona but bengizama nami by all means ngaze ngasebenza ngathola imisebenzi yangithola bengisebenza before sishiya ngoba yimi ngamtshela ukuthi ayekele ukusebenzela abelungu manje yabo izandla zakhe besiyaphathwa i-arthritis yabona manje ngabona ukuthi ama-olidi yakhawatheka ngapha yabona usanokulala ngentabeka into eziwarm kakhulu yabona uzubuhlungu uyaqumba yabona ama-olidi ngigcina sengithi ngisakhona ngcono incwadi esayitini ma-olidi nami ngizoyiletha impuphu ma-olidi yekela la idea. Yeah, it wasn't easy guys yabona shithi ngibuya nama-olidi amfair yabona ngiyamthanda uma-olidi engathi bafethu nathi singabathanda boma-olidi bethu bafethu mangabe usaphila mcabuze mfethu Siphongo or mcabuze ama-Deep Church yamthanda sure. So mnganami I can see ukuthi kasona uma-olidi uyamncanya big time. So let's say you were given a chance ukuthi umtshele this message yangithola ukubukile lapha kule podcast le, let's say maybe we had a chance ukuthi sithathe this episode and send it straight to the gates of heaven, you know, then simtshela ukuthi yo mntale awubabonisa ukuthi sesikuphi njengamanje uyayithola basibona ukuthi siphusha sithini kubo. Which message would you like ukuthi uyitshele yena uma-oledi lapho akhona njengamanje? Ngathi angixolele kuwo konke engakwenza mhlawumbe phambilini yabona. Amazwi akhe ngisawakhumbula ngizomthanda engathi angahlala kwazi lokuthi ngisamthanda the way bengimthanda ngakhona yabona. Ngineshow ukuthi ukhona unami yabona ngoba ngibona the way impilo yami ngakhona ingozi lengiyenzayo yabona ngishuthi bafethi office is not good yangithola shuthi singabantu asingayithuni into efana nale yabona singamlingi uNkulunkulu yabo senzeni yahle bafethi sithanda nini yabona sibe fragile yabona sibe like siphathane fragile man yangithola singacabangi man inhliziyo zamatshe sifakeni inhliziyo zamajubjubu yabona zamajubjubu mfethu man. Bafowethu siyanicela bafowethu nikhumbule Kidem Podcast, Voice of the Voiceless bafowethu, Hustlers telling story because this is the Hustlers territory. Make sure ukuthi bafowethu niya-subscribe ningabuki nje kuphela bafowethu nifunde futhi nizame futhi nokuthi futhi nicommente lapho nisigqugquzele bafowethu. Ubize umakhelwane ofuna ukukhuluma indaba yakhe bafowethu ayilethe la sibeke la phansi then we send it straight to the world bafowethu. Siya angazi fethu ukuthi before ngivala lento lena mhlambe ubungasitshelela maybe ababukeli maybe into obungafisa ukuyisho okugcina because kahle kahle size ngawe la namhlanje so ngesikwazi ukuthi kasona sivale ungakakhuluma wayinelisa mnganami. Okay, mina ongathi ngithanda ukusho ukuthi ngifise ngathi ngingaya phambili empilweni ngizame ukuthi ngizilungise ngiziqoqe ngifisa ukucula mfethu ukucula ngiyakuthanda mfethu music ngiyawuthanda yabona engathi ngathola i-studio mfethu vele ngishaya into zami ngibe i-star vele shine bright ngigibele indiza ngikhombe eDubai yangithola Paris yangithola izolo ngisezanzibar yabona shuthi yangithola kushuthi funeka leyo impilo leyo kushuthi ngingaspana vele hard for ukuthi like imzansi ngilo ngiyenza ukuthi lo round yabona naye ku-economy shuthi bagqwalisele ukuthi na-supply yangithola sinswembo nathi siyakhona ukusheza njengazabo ulilweni abeze futhi laso bagcwalisele abo shout out manika legloss sobashaya eqhala. So mfethu before mfethu sivala njengokuthi mfethu uyakuthanda ukucula angazi noma would you mind ukuthi ubabonise ikhono lakho lokucula lapha. Mfethu any type nje yomculo owenzayo owaziyo usibonise nje ukuthi mase siyakuthatha maybe sikuse studio ukhona umuntu ofuna ukuthi akudonsa kufaka e-studio ufakane e-studio. Okay, song lengoma le ibhalo umntana sekhaya uSifiso kusho ukuthi inyanga ithatha ngayibeka kwelinye izinga yabona
uyang namafaka lokunye yabona sishaye sobabili. It goes like, it's just another day that is filled with pain. How can life be a game if I'm stuck in this cage? I gotta change for a better day. Let us pray. Na-dee-doo-doo. Pray, oh my God, pray, let's keep this faith. How can life be so simple while ngibalabalisa so long bulawela makhata ngingenazi icathulo ekuyabanda kuyanetha ngingenayo nengubo. I said it pray my little heart amasokushona ilanga hoping for a better day ukuthi umdala benathi. Oh, let us pray for the little ones who live on the streets who begging for mercy and feel themselves by the pins. I mean, shout out to those who show love and give them some tips. Yo, Namasimba Chiefs, you know. I mean, like, let us pray for a better day. Let us pray. Na-dee-doo-doo. Pray. Oh my God. Yeah. Shout out, Jayam, shout Yo, let us good. Bafowethu, let us pray for a better day, bafowethu. Angithi niyamuzwa bafowethu siya ngoba esho ukuthi we need to pray for a better day, bafowethu. Lo mtshita lo namhlanje khona into engibonile ngaye ke ebengazi ukuthi uyayazi bafowethu. Beatboxing, singing, like njengobona ukuthi lo muntu uyi-jack of all trades bafowethu. Amatalente waphethe ngapha nangapha. Njayam, from us thina siyiKilem Podcast neNjeza TV siyathanda ukuthi nje sikuphathise Fedwa Mphako ukuthi sifise ngathi ungaqhubekela phambili mfethu, you know. Ungagive up mfethu manje kuba isotsha leli oyilo cause like siyabona ukuthi yabona njengoba ukhuluma mfethu ziningi izinto ondlule kuzo but you are still standing and strong. And one thing futhi engithandayo ukuthi you believe ukuthi you know what I can still make it and you will Njayam. Yabona ngaleso spirit leso you will go far Njayam. So nje one thing esike sithanda ukuthi siyenze ukuthi usitshelele nje ababukeli bethu ukuthi how was your experience mfethu kule tafula leli elimnyama elenjeza yathola. Would you like to come again or you know what yo that was it angibuyile. No, mina la ngithi sho ngisazospina Viennog ngisazospina legusheshe ngenyawo lemfene ngathi ngigqwala bafethu bese kubuye phela ngama bling bling sizoba soqala. Okay siya before mfethu lento bethi ngivala abantu babakufuna utholakala kuphi khona mfethu aside kunomuntu manje ofuna ukuxhumana nawe mfethu like yaphuthuma utholakala kanjani? Alright bafethu mina kushuthi mongafika sila ukuthi ufuna uYemen ngisho ningane incane zokutshena bogogo uYemen lokho nalo lasho mashanginya uYemen bonke labo mkhulu Yemen nami sengizithathile legama ngisene ngalibona ngicabanga kwaba wonke lapha yena ku certificate bale Yemen. Yabo akekho umuntu ongangazi kushuthi awusiya lona usikabopha at the moment cingo kepha kodwa ngiyatholakala bafethu yeah nabo Kidem ngashusha kanisondeze kini kakhulu uma like mhlawumbe ningidinga kakhulu ngoba hayi mina ngusomahlaya and ngumuntu othanda ukuba like protective ebantwaneni. Ngiyangithola angifuni lutho ngumntwana ngumntana ngumntanami ngiyangithola angeke ngizithi bese ngibona umntana sengibona ngathi ngibona victim ngiyangithola shumela makabona mina abone angihloniphe yabona siphila feel secure ngiyangithola like yeah ngiyangithola yeah we must be the real men guys singabi like yabo ankela ngathi manje siba aggressive shabantwana ngisithina manje gcina intwana iyahlanya manje funile yabona siyabadinga bafethu bafethu angithi nizwile bafethu usiya lo bafethu uYemen
uyayibona lento le. There's one thing ayishilo siya ebalekile ukuthi we don't have ukuthi njalo nje ema radio nasema TV sihlale sishumayela ukuthi GBV ungahlukumezi abantwana ungahlukumezi abantu besifazane. Lo mshito uthema ekhuluma wayisho nje bukhoma ukuthi you must never ever raise your hand kumuntu owesifazane. Into kumele uyenze ukuthi uvikele bafowethu. Labantu abasibona kumele babone ama protect. As much as nabantwana kumele abone umalume bafowethu. Malume na ubona ingane nawe. Ungathi mabona ingane bese ubona umfazi. Ayikho leyo nto le. Umuntu esifazane bafowethu kumele ukuthi abe free ukuthi angaqoka noma yini noma kunini ahambe noma ikuphi ngendlela afuna ngayo because this is a free world, not even a free country. It's a free world. Ungathi mawubona umuntu eqoke into ayibone wayithanda bafowethu because angeke sizasijudge abantu ngokuqoka kwabo ukuthi nabo baqoka nje kuphela so bayasenza no abayenzi leyo nto leyo bathi into iqala la engqondweni. Mawungacabanga udodo engqondweni angeke ukuthi ubona nje ingane encane ubone intanga yakho. So asivalelana ke mfowethu namhlanje sibonge kakhulu mfowethu ukusiya ukuthi abe khona. Mawuyidinga le out le ubukile la ungathatha nje ama number wethu ku 0781908165 or ungambe nge-email injeza.tvht@gmail.com bafowethu sokuhlanganisa noSiya ngithi nalazo daba. From me bafowethu uKidem noSiya sesivala sithi siyahamba kanjalo bafowethu until next time welele.